Cha ke mfowethu usahlazeka yona le ndaba yephathi kaThibela engani ama-comment into engiqede kakhulu mfowethu kukhona othi nje hawu insizwa sezayibhenda ngokhilimu waseveza isithombe senkawu usibonile. Ngisibone kahle mfowethu engani ucommentile nophilile Mncwabe laphana wathi yiyo into ehle isithunzi zamadoda lena ikhekhe manje libhiqelwane ebusweni kuba. Wagijima laphana noSifiso Wiseman Mncube wathi khona indoda esabhixa ikhekhe ebusweni. Ngani noSibonelo Mbokazi laphana uthena madoda noma ngathi izinto ziyafana yabona ke lo bhiya uvulwe ngezinyo-ke lo. Kuyacaca mfethu izinto bezimnandi laphana bezimntololo beyikhipha kamnandi laphana kwibhede kaThibela engani noma ka-Owuhle uthena hawu bafethu kodwa ubani losebhixa abanye ngekhekhe kanti senziwa lento. Kuzo zonke izinto ey'trendayo mfowethu uyazi ukuthi insizwa ungizwa umfokamlando akasali kukhona othena laphana hayi iyeza liviyeni kangizwe ngalezi y'thombe hawu kodwa nkosi salifela ubala. Kuneqhawe laphana ebelithi Stiffnyana nje King K iqhawe lami ke ngilale ngiduma lase liveza nje ikatana eliveza isandla nengilazi siyathelela. Lalela-ke mfowethu lana kade ngibuka ama-comment uyamkhumbula lana thena hayi noma ngathi izinto ziyafana lo bhiya uvulwe ngezinyo buka lapha eduze kwekhanda elihlekayo nawe lo bhiya uvulwe ngezinyo. Ubona kahle wemfo wacebisa lalela lana kasivalelise phela kwazise ngeke siyiqede lesi.